Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. For all the earth had trembled, the sun had hid its face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified our Savior and laid him in a tomb. The life that once brought love and hope slipped away that afternoon.